ntabwo nabimenye kubera kwiga. Nta kibazo. None se twakiriza iki? Hari amata, hari fanta, ji, amazi. Sha mama amazi. Nzi ngiye kuyamurira. Oya ariko byorere. Nze njye kuyizanira ubundi cyane. Sha meze neza cyane. Wowe si meze? Sha turaburanye muri iyi minsi kabisa. Okay, ntari buko turahurira kwa Justin nyine tu. Sawa. Ariko sister, baretse tukaganira akantu gato. Nta kibazo mbwira bro, ariko kutagarura bya bintu bya mama, sibyo? Nta kibazo n'ubwiza. Okay. Sawa. Mbese ubona uri inkumi umaze gukura kandi ukabona yuko hano twari twenyine, washobora iki mu buzima bwite ku buryo wakiteza imbere basi kizakuzamura? Numva washoboramo iki? Wow, numva ko none uvuze ibintu byiza waba ubundi. Ariko n'ibimba nkubwira sister, niba ari byiza nuko utagira umwanya pe. Ngo nawe uravuze rero ukanigendere uruvuze neza ariko byesha byose. Sister, nzahita si? Nze neza. Okay. Mwamfasha mukanyobora ahantu ku murenge? Ku murenge ni haruguru ku muhanda wa 2. Mutuye hano se? Dutuye haruguru hafi y'umurenge. Okay. Ndumva angeza kabisa. Nitwa Honore, mwe babita abandi se? Njye nitwa Kariza. Kariza? Wow. Yani sawa Kariza. Ndagira icyo mubwira, nagira igitekerezo nazana mu rugo akandira utwatsi akigendera. None n'ubu ngubu nangize icyo mubwira ni utwatsi arigendera. Subiza byinze. Ako Honore wari wayotse. Abantu beza nkamwe ko narenze ko batakibaho. Abantu beza se nta birenze kuba nakurangira. Dore ni haruguru. Wow. Ni hariya? Miss Kariza, murakoze cyane. Sawa, nanjye mu rugo nanaye. Okay, sawa. Sister wamaka nimero kawe. We utawenda ko nazongera kugukenera. Okay, nta kibazo. Urakoze cyane. Okay, sawa, ibihe byiza. Okay.